Muraho neza, wowe ugize gutyo ugahitamo DGTV show. Mwifurije amahoro y'Imana n'imigisha. Ibyahindutse ubwiru n'amayobera kuba atayizera. Ngo ubwiru n'amayobera ngiyi ngingo nyamukuru igiye gutanga umujyo mu kiganiro cyacu cya none. Funga umukandara neza ubundi ufungura intekerezo. Gusa noneho uyu munsi nta nyanja twambuka, ahubwo nitugera ku nkombe z'uburengerazuba bwa Afrika, iz'uburasirazuba bwa Amerika cyangwa iz'uburengerazuba bw'amajyepfo y'Uburayi, bitewe naho wakubutse turacumbikira aha. Nyuma yo kururuka muri rutemikirere ubundi tukurira ubwato tukitembera mu nyanja ya Atlantique. Dore icyo witegura mu rugendo rwacu. Turi butangirire ku nkombe z'inyanja ya Atlantique, umusara akabange kapiteni Mimi Mireille. Witegure gutwarwa n'umuhengeri mwinshi uri buze kuguhagarika umutima nitugera muri iyi domene y'amayobera karundura. Hari abahise batekereza ku gace katagerwamo na buri wese muri iyi nyanja. Umurongo burya ikintu cya mbere n'amakuru. Mimi Mireille ndahazi neza, kubera iyo mpamvu gahunda nigira y'amahoro. Mugani wa mugabo ntago natwe dushyirwa ku rutonde rw'abazimiriye muri aka gace kanditse amateka, kubera kurigisa icyahirahiye cyose kuhataratamba, cyaba cyari mu mazi nk'ubwato, yewe n'indege zogoga ikirere hejuru y'aka gace zamanukiye bubuye mu nyanja ya Atlantique muri aka gace gakomeje kuba amayobera. Gusa nugira amahirwe ukarukoka inkubi z'imiyaga, imbaraga rukuruzi n'imivumba y'amazi, uramenya itihisha inyuma y'izimira ry'amato atabarika. Indege ndetse n'abashakashatsi hafi ya bose baburiwe irengero mu rugendo rwo gusobanukirwa iby'aka gace. Ni mu gice kinini cy'inyanja ya Atlantika, akarere kamaze igihe kinini gakorerwamo ibitangaza bidasobanutse, ibyabaye inshoberamahanga ku bashakashatsi n'abahanga. Aka gace kiswe inyabutatu ya Bermuda, Triangle de Bermuda, Triangle of Bermuda. Ni agace k'amayobera yafashe ibitekerezo bya rubanda, ari nako bitera gushidikanya ku bumenyi bwa siyanse. Benshi mu bagize icyo babaza kuri iyo ngingo bakananirwa kubisobanukirwa n'abashakashatsi n'abahanga bamamaye cyane. Ni agace aho amategeko ya fizike nkagenga icyitwa gravitation, imbaraga rukuruzi z'isi, asa nkaho yateye agatebe hakongera hakaba ahantu ibidashoboka bibihame, aho imbibi zizwi n'izitazwi zihurira mu buryo bukomeje kuba ubwiru. Mu kiganiro cyacu tugiye gutinda no kwitondera ubushakashatsi bushingiye ku bimenyetso bwakozwe kuri iyi ngingo. Ibiri budusige bitwambuye igishira cy'inyuma twambitswe kuri iyi ngingo, ahubwo bitwambike umwenda w'ukuri gukikijwe n'ibihamya ndetse n'ibimenyetso ku mayobera y'agace katabaye amayobera gusa, ahubwo kakaba n'inkomoko y'urusobe rw'ibinyoma karundura. Inyabutatu ya Bermuda izwi kandi ku izina rya Triangle ya Sekibi. Ni agace kasobanuwe neza na benshi, gusa gakomeza kuba insobane mu bitekerezo bya benshi yewe n'abahanga. Gaherereye mu burengerazuba bw'inyanja ya Atlantique y'amajyaruguru, aho bivugwa ko indege n'amato menshi byaharohamiye mu buryo butunguranye bikazimira burundu mu bihe bitandukanye, gusa nanone bidasanzwe. Inyabutatu ya Bermuda isobanurwa muri rusange nk'agace kibera mu nyanja ya Atlantique. Gahuza uduce dutatu: Miami, Florida na San Juan na Puerto Rico. Aka gace kameze nka mpande eshatu, gafite kilometero kare 500 mu nyanja ya Atlantique. Ijambo Triangle ya Bermuda ryahimbwe mu mwaka w'1964 n'umwanditsi Vincent Gaddis mu kiganiro cy'ikinyamakuru Argos. Gaddis yahuje urukurikirane rw'ibura ry'amato n'indege mu buryo bw'amayobera, kandi akusanya ibitekerezo byerekeye ibintu bidasanzwe bishobora kuba ari byo byabigizemo uruhare, nka magnetike ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Mu binyejana byashize amato n'indege byinshi byaburiwe irengero, ndetse bigasangwa nta muntu ubirimo hagati na hagati muri iyi mpande eshatu. Mu myaka y'1950 nibwo Triangle ya Bermuda yatangiye kubonwa nk'ikintu cyihariye. Mu mwaka w'1952 ikinyamakuru kivuga ndetse kikanandika inkuru zifite aho zihuriye n'indege. Mu nkuru yanditswe na George Sandi yagarutse ku ibura ry'indege nyinshi zazimiriye muri ako gace. Hanyuma mu mwaka w'1964 Vincent Gaddis yagarutse ndetse asobanura ijambo Triangle ya Bermuda mu kiganiro cy'ikinyamakuru Argos. Agaruka kuri byinshi byaburiye aha ndetse n'ibintu bidasanzwe byabereye muri ako gace. Mu mwaka w'1960 ndetse n'uw'1970 aka gace kabaye ingingo y'imbere mu itangazamakuru hirya no hino ku isi. Ibitabo nka Rim of the Lost cya John Warren Spencer mu mwaka w'1969 na Triangle ya Bermuda cya Charles Berry mu mwaka w'1974 byongereye ibitekerezo n'impaka ku mbaraga ndengakamere cyangwa zidasobanutse zibarizwa muri aka gace. Inyabutatu ya Bermuda yagarutsweho n'abantu benshi mu kinyejana cya 20 nyuma yo kuburira abantu benshi muri ako gace. Kimwe mu bintu bya mbere
kandi bizwi cyane n'izimira ry'indege ya Marke nimero 19 ku ya 5 Ukuboza mu mwaka w'1945. Iyi ndege yahagurutse i Fort Lauderdale muri Florida mu rugendo rusanzwe nk'uko n'ubundi yakoraga ingendo. Itumanaho ry'imirasire ya radiography ni igikoresho kimeze ndetse gikoreshwa mu ndege kigafasha abadereva kumenya aho baherereye. Iki gikoresho twakwita nka radio cyatangiye kugira ibibazo bituma abadereva badashobora kumenya aho baherereye. Indege ntiyigeze igera aho yerekezaga, byarangiye izimiriye muri ako gace nubwo hakozwe ibishoboka byose ngo itabarwe ikizenguruka ubutagira amerekezo mu kirere. Kugeza amaginga ya iherezo ry'indege ya 19 hamwe n'abakozi bayo 14 bakomeje kuba rimwe na rimwe amayobera akomeye ndetse yabuze igisobanurwa iyo havuzwe Triangle ya Bermuda. Hadateye kabiri itsinda ry'abantu 5 bo muri Amerika bari mu bushakashatsi muri aka gace nabo baburiwe irengero nyuma y'ibi bisasu bya Navy torpedo byari byoherejwe na Amerika byazimiriye muri ako gace mu mwaka w'1945 hifashishijwe indege yari byogoganye ikirere ngo ibirekurire i Moscow icyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Abari abanzi nimero ya mbere ku Banyamerika, ndetse indege yari itwaye ibyo bisasu yamanukiye butosho mu mazi y'inyanja Atlantique igihe yari igeze mu gace k'amayobera muri iyi nyanja kiswe inyabutatu ya Bermuda. Inshingano yo gushakisha no gutabara yakurikiyeho nayo yarangiye mu byago kuko ubwato bwitwaga PBM Mariner bwoherejwe gushaka iyo ndege yari yamaze kuzimira nabwo bwabuze bikarangira nabwo buburiwe irengero. Ibi bintu byagize uruhare ku nshure ya mbere ku ngingo yo kwemeza no gushimangira ko aka gace k'inyabutatu ya Bermuda kaba ari ahantu h'amayobera kandi hashobora guteza akaga. Nyuma y'ibyo habaye handi makuba n'amororerwa ntibagiranwa kugeza amaginga ya ku Banyamerika. USS Scrops y'Abanyamerika nayo yarazimiye. Ubu ni ubwato bw'imizigo bwo mu mazi bwarohamiye muri iyi nyabutatu ya Bermuda mu mwaka w'1918. Hakabura n'uwo kubara inkuru mu bantu 306 bose bari muri ubwo bwato. Kimwe mu bintu biherutse kuba vuba aha ndetse bikanamenyekana cyane ni ibura ry'indege yigenga private jet yari itwaye umuryango w'umwe mu bayobozi bakomeye ba New York waburiwe irengero urugendo yakoraga yerekeza muri Florida. Mu mwaka w'1948 indege y'ubucuruzi ya Douglas DC-3 ya Cruiser National Airways yarazimiye ubwo yavaga i San Juan muri Puerto Rico yerekeza i Miami muri Florida. Abantu 32 bose bari muri iyo ndege barimo n'abakozi baburiwe irengero. Nta telefone y'abadereva batabaza yigeze yakirwa n'ababa bashinzwe gukurikirana indege mu gihe iri mu kirere, kandi nta bisigazwa byigeze biboneka. Nubwo hashyizweho ingufu nyinshi mu bushakashatsi, kuzimira kw'iyi ndege n'abagenzi bayo bikomeje kuba imwe mu mayobera atangaje ahuzwa n'inyabutatu ya Bermuda. Connemara mu mwaka w'1955 ni indege yigenga yazimiye ubwo yavaga muri Florida yerekeza i Bimini muri Bahamas. Cobb Adventure mu mwaka w'1948 iyi ndege yigenga yazimiye ubwo yavaga muri Bahamas yerekeza muri Florida. Afrotudor mu mwaka w'1948 iyi ndege y'ubucuruzi y'Abongereza yavuye i Kindra Field yerekeza i Kingston muri Jamaica izimirira mu nyanja ya Atlantika mu gace k'amayobera. Ikizi indege zose zihuje si ukuzimira gusa, ahubwo nuko nyuma y'izimira ryazo nta bisigazwa cyangwa imirambo byigeze biboneka. Inkomoko y'ubwamamare bwa Triangle ya Bermuda yahereye mu kinyejana cya 16 igihe abashakashatsi n'abasare b'Abanyaburayi batangiraga kwandika ibintu bidasanzwe byabereye mu burengerazuba bwa Atlantique. Christopher Colomb, se w'umugabane wa Amerika, ubwo yatangaje ko icyuma cyerekana amerekezo compass direction ndetse n'amatara y'ubwato yagendagamo mu rugendo yakoreraga muri aka gace byatangiye gukora nabi agikandagira muri aka gace. Mu myaka y'1980 Triangle ya Bermuda yari imaze kuba ingingo nshingirwaho mu mafilme, ibiganiro bya televiziyo ndetse n'ibitekerezo bitabarika by'abahanga. Aka gace kamaze igihe kinini kavugwaho byinshi bigera naho bibyara ibitekerezo byinshi byerekeye ibishobora kuba bitera irizimira n'ibura ry'ikihaciye cyose. Bimwe mu bisobanuro by'ingenzi byatanzwe birimo kuba aka gace kazwiho itandukaniro ridasanzwe rya magnet ugereranije n'utundi duce dukikije aka gace. Ikizwi nka magnetic minima, izi mbaraga rukuru zikarundura zikurura zishyira buri kintu cyose cyegereye aho. Inyabutatu ya Bermuda izwiho kugira ibyumba mu ndiba yayo ibyiswe imifuka y'ibikorwa bya magnetic
imbaraga rukuruzi. Ibi bishobora gutuma gusoma compass direction, icyuma cyerekana amerekezo mu ndege, bitorohera abadereva, bigatangira kuyobya byoroshye abapilote ndetse n'abayobozi b'ubwato, bigatuma bazimira burundu. Inkubi z'imiyaga, imihindagurikire y'ikirere cyaho nabyo ni bimwe mu byatekerejweho. Inyabutatu ya Bermuda iri ahantu hafatwa nk'intimatima serwakira yitwa Array mu nyanja ya Atlantika, aho umuyaga ukomeye ushobora kwibumbira no kwiyongera vuba vuba ku muvuduko udasanzwe, bikabyara imiraba ifite imbaraga ntagereranywa. Ibi bishobora gusenya amato manini mu buryo bworoshye. Imihindagurikire y'ikirere ikabije muri aka gace biteza akaga gakomeye umuntu wese unyura muri ako gace. Amashusho ya satellite yerekanye ko hari ibicu bidasanzwe muri triangle ya Bermuda, harimo ibicu bya mpande eshatu bishobora kuba bifitanye isano n'umuvuduko ukabije w'umuyaga. Triangle ya Bermuda iherereye hafi y'ibirindiro byinshi bya gisirikare ndetse n'ahantu ho gukorerwa imyitozo ya gisirikare ndetse n'igeragezwa ry'ibisasu, ikibuga cy'indege cya Naval i Jacksonville muri Florida. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko ibikorwa bya gisirikare nko gupimira intwaro cyangwa se imikoreshereze mibi y'ibikoresho bya kirimbuzi bishobora kugira uruhare mu izimira n'ibura ridasobanutse ry'indege ndetse n'amato muri aka gace. Ikindi mu bindi bintu byinshi byatekerejweho nk'intandaro y'ibikorwa by'amayobera bibera muri aka gace ni gaze metane. Ubushakashatsi bwerekanye ko hari ibyobo ku ndiba y'inyanja ya Atlantique ibisa n'ibimeze nk'imifuka ya gaze ya metane mu nyanja ya Atlantique, gusa bikaba akarusho mu bice bibarizwamo aka gace k'inyabutatu ya Bermuda. Ubwinshi bw'iyi gaze ya metane ni kimwe mu bishobora kugabanya ubwinshi bw'amazi, bigatuma amato aruhama mu buryo butunguranye. Iyi gaze ya metane ifite ubushobozi bwo kubangamira imikorere na systeme ya moteri y'ubwato cyangwa indege, ikaba yayibuza gutanga ingufu zituma ubwato cyangwa se indege byikuraho. Ibindi bitekerezo byo byashimangiye intandaro y'ibibera muri aka gace ka mpande eshatu muri Atlantique ni ibikorwa isi y'ubwayo yikorera bigakorerwa iyo hasi mu nda y'isi. Gusa nanone hibandwa cyane ku bishoboka ko haba harabayeho amakosa y'abari bashinzwe kwita ku gutwara indege, wenda indege zikagirira ibibazo by'ubukanishi muri kariya gace. Gusa nubwo ibi byose bivugwa ndetse hakagira n'abadatinya gutsimbarara bemeza kimwe muri ibi nk'inkomoko y'ibikomeje kuba amayobera muri aka gace, nta byumvikanweho n'abahanga bakaba n'abashakashatsi mu bya siyansi. Iyo bicaye bakagenzura ibisobanuro bimwe bitangwa n'abantu batandukanye ku mayobera y'inyabutatu ya Bermuda. Nkuko wowe uteze amatwi iki kiganiro ushishikajwe cyane no kumenya ukuri ku mayobera y'agace kitiriwe inyabutatu ya Bermuda, ni nako benshi mu banyeshuri biga siyanse bakomeje gushidikanya cyane kuri aka gace, bakemeza ko ari agace kihariye ndetse k'amayobera n'ubwiru karundura. Ubushakashatsi burimo gukorwa bukomeje gukora iperereza ku bintu bitandukanye nk'imiterere, ikirere n'ikoranabuhanga bishobora kuba byaragize ndetse bikaba bikinagira uruhare mu byabereye n'ibikomeje kubera muri aka gace. Nubwo abantu benshi bakomeje gushishikazwa no gukora ubushakashatsi umunsi ku wundi ku nyabutatu ya Bermuda, abahanga benshi bemeza ko hari umubare utabarika wababuriye muri ako gace mu bushakashatsi bahakoreraga. Nubwo bimeze bityo ariko inyabutatu ya Bermuda ikomeje kuba rimwe mu mayobera azwi kandi ateye urujijo ku isi. Iterambere ry'ikoranabuhanga ryagize uruhare runini mu kwiga no gusobanukirwa inyabutatu ya Bermuda mu myaka yashize. Mu kuvuka kw'ikoranabuhanga muri iki gihe, abashakashatsi n'abahanga mu ngeri zitandukanye bashoboye gukusanya amakuru menshi no kuyakorera isesengura ryimbitse, ibyabafashije gutahura no gusobanukirwa amwe mu mayobera yabereye muri aka gace k'inyabutatu ya Bermuda. Iterambere rya systeme ya GPS yagize uruhare mu kugabanya ibibazo byo kuzimirira muri Triangle ya Bermuda. Iterambere mu ikoranabuhanga mu itumanaho naryo ryorohereje amato n'indege gukomeza gushyikirana no gutanga amakuru ku bintu ndetse n'ibimenyetso bidasanzwe byatangiye kugaragara ku ndege cyangwa se ubwato busatira aka gace. Tekinoloji ya satellite hamwe n'ibikoresho by'indebakure byemerera abashakashatsi kwiga neza no gusobanukirwa inyabutatu ya Bermuda bidasabye ko bahakandagiza ikirenge. Ubu amashusho ya satellite ashobora gukoreshwa mu gukurikirana imiterere y'ikirere, imiterere y'inyanja n'ibindi bintu bishobora kugira uruhare mu bikorwa ndengakamere nk'inkubi z'imiyaga n'imiraba kirimbuzi bishobora kwangiza no kuzimiza ikinyuze hafi aho. Iterambere ry'ikoranabuhanga mu bushakashatsi bw'amazi nko guteza irizwi nka remotely operated vehicles na autonomous underwater vehicles byatumye abashakashatsi bakora ubushakashatsi bwimbitse n'iperereza ku mayobera ari muri Triangle ya Bermuda. Ibi bikoresho byafashije abashakashatsi kumenya inzitizi zishobora kubaho, imiterere y'amazi n'ibiyagize ndetse n'ibindi bintu bishobora kugira uruhare mu mpanuka z'amayobera akunze kubera aha hantu.
iterambere mu gusesengura amakuru no kwerekana imiterere y'ikirere mbere y'igihe bizwi nk'iteganyagihe byatumye abashakashatsi bumva neza ibintu imiterere y'ikirere cyo muri aka gace ndetse biga nuko bagabanya ingaruka kigira ku bikoresho byose bikoreshwa mu ngendo binyura muri aka gace k'inyabutatu ya Bermuda. Mu guhuza amakuru atandukanye nk'ibihe by'ikirere, imigezi y'iroha mu nyanja hamwe n'imbaraga rukuruzi zidasanzwe, abashakashatsi bashobora gukora ibishushanyo mbonera bifatwa nk'icyitegererezo ku batwara indege cyangwa se amato muri aka gace. Kuboneka kw'ibikoresho byifashishwa mu ngendo zabo zo mu kirere no mu mazi ndetse bifite ubuhanga buhanitse nka magnetometero zigezweho, systeme ya sonar hamwe n'ibikoresho byo gukurikirana ikirere byatumye abashakashatsi bakusanya amakuru asobanutse kandi arambuye ku bijyanye na Triangle ya Bermuda. Inzego za leta n'ibikorwa bya gisirikare byagize uruhare runini mu gukora iperereza n'ubushakashatsi kuri Triangle ya Bermuda n'ibintu bifitanye isano nayo mu myaka yashize. Ingabo za Amerika zirinda inkombe zabaye ku isonga mu iperereza kuri Triangle ya Bermuda. Nanone nizo zimaze gukora ibikorwa byinshi byo gushakisha ibyaburiwe irengero no gutabara abenda kuzimirira muri ako gace. Mu myaka ya za 70 abashinzwe umutekano ku nyanja batangiye ubushakashatsi bwimbitse kuri aka gace. Ubu bushakashatsi bwagize uruhare runini mu guca intege bimwe mu bintu byatezaga impanuka n'izimira muri Triangle ya Bermuda. Navy yo muri Amerika nayo yagize uruhare runini mu kwiga ku nyabutatu ya Bermuda. Mu mwaka w'1960 Navy yakoze ikarita yo mu mazi igamije gukora ubushakashatsi ku nyanja ya Atlantique ikoresheje sona igezweho ndetse n'ikoranabuhanga karundura. Ibi byabashije kumenya ingaruka zishobora guterwa n'ibintu bitandukanye nk'imisozi yo mu mazi hamwe n'inyanja ubwayo, bikagira ingaruka ku mato n'indege bikorera muri ako karere. Inzego za leta zishinzwe indege n'ikirere nk'ubuyobozi bukuru bw'indege n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano wo gutwara abantu zakoze iperereza ku byabaye muri Triangle ya Bermuda. Inzego n'ibigo bya siyanse bya leta byakoze ubushakashatsi kuri iyi ngingo. Urugero ni nk'ubushakashatsi bwa Amerika muri Geology USGS hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe inyanja n'ikirere NOAA bakoze ubushakashatsi bwimbitse kuri aka gace ka Triangle ya Bermuda. Iperereza ryakozwe na guverinoma n'igisirikare kuri Triangle ya Bermuda ryashyizwe mu byiciro ribikwa mu ibanga kubera impamvu z'umutekano w'igihugu. Ibisobanuro birambuye muri iryo perereza nibyigeze bishyirwa ku mugaragaro. Ibi byabaye bimwe mu bishimangira ko aka gace ari ingenzi cyane ku mirimo ifite aho ihuriye n'ingabo n'ubutasi bwa Amerika. Iperereza rya guverinoma n'igisirikare cya Amerika nubwo ritigeze ritangazwa ku mugaragaro ryagize uruhare runini mu kugira uruhare no guteza imbere ubumenyi bwa siyanse kuri Triangle ya Bermuda, mu gukoresha umutungo wabo, ubuhanga bwabo no kwifashisha ikoranabuhanga rigezweho. Ibyo bigo byagize uruhare mu buryo bushingiye ku bimenyetso bitanga ukuri ku mayobera amwe n'amwe arambye kuri Triangle ya Bermuda. Triangle ya Bermuda yakomeje kuba amayobera bituma iperereza n'ubushakashatsi kuri ryo bikorwa mu rwego rw'ubufatanye hagati y'inzego zitandukanye z'igihugu n'ingabo za gisirikare. Urugero, Amerika yakoranye na guverinoma ya Bahamas, Bermuda n'ibindi bihugu nka Caraïbe mu guhuza ibikorwa byo gushakisha no gutabara no gusangira amakuru n'umutungo bijyanye n'amayobera y'agace ka Triangle ya Bermuda, inyabutatu ya Bermuda. Habayeho kugerageza binyuze mu mishinga ngo bagere ku gukemura no ku gisubizo kirambye cyo gusobanukirwa amayobera yaberaga muri Triangle ya Bermuda mu myaka yashize. Iri gerageza ryarimo abantu batandukanye, imiryango ndetse n'inzego za leta. Mu mpera y'1960 Navy hamwe n'ikigo gishinzwe iperereza CIA batangije umushinga w'ibanga wahawe izina ry'umushinga Jennifer. Icyari kigamijwe kwari ugukora iperereza ku ibura ry'indege ya Amerika amato yo mu mazi USS Scorpion yazimiriye muri Triangle ya Bermuda mu mwaka w'1968. Uyu mushinga wakoresheje ikoranabuhanga rigezweho mu bushakashatsi bw'inyanja nka ROVS mu gushakisha ubwato bwabo bwazimiye no gukusanya amakuru kuri ako gace. Mu myaka ya za 70 itsinda ry'abahanga n'abashakashatsi riyobowe na Dr. Jerry Zipkin ryakoze ubushakashatsi bwiswe Trident Experiment kugira ngo bakore iperereza ku ngaruka zishobora guterwa na magnetike, imbaraga rukuruzi zidasanzwe kuri systeme ya moteri y'ubwato no gutumanaho muri Triangle ya Bermuda. Ubu bushakashatsi bwarimo ubwato bw'abashakashatsi bufite ibikoresho byihariye byo gupima uduce twarimo imbaraga rukuruzi no guhagarika ibimenyetso bya radio. Ibi bitanga amakuru y'ingirakamaro ku miterere yihariye y'ihindagurika ry'ikirere muri aka gace. Mu mpera z'imyaka y'1960 guverinoma ya Amerika
yatangije ubushakashatsi bwa siyanse bifashishije ibintu biguruka bitamenyekana gusa byiswe UFO's Report of Condom. Raporo yiswe iy'agakingirizo yavuyemo yasohowe mu mwaka w'1968 yanzuye ko nta bimenyetso bifatika byerekana ko inyabutatu ya Bermuda ariho habereye ibintu bidasanzwe cyangwa bidasobanutse, kandi ko ibyabaye byavuzwe mu mateka bishobora kuba byaratewe nk'impanuka kamere cyangwa se amakosa y'abantu babaga barakoze cyangwa batwaye ibyo bikoresho. Mu myaka ya za 90 itsinda ry'abashakashatsi riyobowe na Dr. Manson Valentine ryakoze urugendo rwo gushakisha umujyi wa Atlantis uzwi cyane nawo bivugwa ko wazimiriye muri Triangle ya Bermuda. Nubwo muri urwo rugendo batabonye ibimenyetso bifatika ku izimira rya Atlantis, mu myaka ya za 90 itsinda ry'abashakashatsi riyobowe na Dr. Manson Valentine ryakoze urugendo rwo gushakisha umujyi wa Atlantis uzwi cyane nawo bivuga ko wazimiriye muri Triangle ya Bermuda. Nubwo muri urwo rugendo batabonye ibimenyetso bifatika ku izimira rya Atlantis, iryo tsinda ryakoresheje sonar n'ikoranabuhanga rigezweho mu gushushanya ikarita y'inyanja no gukora iperereza ku miterere y'amazi bishobora kuba bifitanye isano n'amayobera yo muri ako gace. Mu mwaka wa 2005 itsinda ry'abatwara ibinyabiziga riyobowe na Dominic Quirian ryakoze ubushakashatsi bwimbitse mu mazi munsi ya Triangle ya Bermuda ryibanda ku gace gakikije umuhanda wa Bimin. Ibuye ryarohamye bamwe bavuga ko rishobora kuba ibisigisigi by'ibyaba byarasimiriye hano kera. Iri tsinda ryakoresheje ibikoresho bigezweho byo kwibira hamwe na kamere zo mu mazi kugira ngo bandike ibyo babonye kandi bashakisha ibimenyetso byose bishobora kumurika amayobera y'aka karere. Mu mwaka wa 2013 itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Miami ryakoze ingendo nyinshi zinyura muri Triangle ya Bermuda zifite ibikoresho byihariye byo gupima no kwandika ibintu bitandukanye. Icyari kigamijwe kwari gukusanya amakuru ashobora kubafasha gusobanura bimwe mu bibazo byavuzwe ku ngendo n'itumanaho muri aka gace. Nubwo byose byakozwe nta wigeze atanga amakuru yuzuye ku mpamvu yo kutarenga mutaru kw'ikigeze muri ako gace cyose. Amayobera ya Triangle ya Bermuda yagize ingaruka nziza ndetse n'imbi mu bukungu n'ubukerarugendo mu myaka yashize. Igipimo cy'ubwishingizi ku mato agenda muri Triangle ya Bermuda mu mateka cyabaye kinini, kandi amasosiyete amwe n'amwe atwara ibicuruzwa yahisemo kwirinda ako karere burundu, bituma ibiciro byiyongera ndetse n'ubukererwe bw'ubwikorezi bwo mu nyanja. Uyu mutwaro mu bukungu wabaye inzitizi ku nganda. Ku ruhande rwiza, amayobera ya Triangle ya Bermuda yabyaye inyungu mu bukerarugendo mu turere tuyikikije, uturere nka Florida, Bahamas na Bermuda, kuko byagize uruhare runini mu kongera abakerarugendo kandi bayinjiriza amafaranga menshi mu bukungu bwabo. Amayobera kuri Triangle ya Bermuda yatumye habaho kwiyongera mu mishinga y'ubushakashatsi n'iterambere igamije gusobanukirwa neza n'ibidukikije by'akarere ndetse n'ingaruka zishobora guterwa. Inzego za leta, ibigo byigenga n'ibigo by'amasomo byashoye umutungo ku ikoranabuhanga n'ubushakashatsi bushobora kumurika amayobera ya Triangle ya Bermuda. Yagize ingaruka nziza ku iterambere ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Kuba Triangle ya Bermuda yaramamaye cyane byanabyaye inganda zitandukanye ndetse iba n'igicuruzwa mu itangazamakuru, kuva mu bitabo na documentary kugeza kuri podcast na televiziyo. Triangle ya Bermuda yabaye isoko yo gushimisha abayireba ku isi yose, yinjiza amafaranga mu myidagaduro no gutangaza amakuru kuri yo. Byongeye kandi aka karere kagize uruhare mu ivumburwa ikorwa n'iterambere ry'ibikoresho byihariye nka systeme ya GPS ndetse n'ikoranabuhanga mu bushakashatsi bw'amazi. Twagarutse ku nkombe ngaho itegure wurira indege ya kompanyi yitwa DGTV Show. Dusezere ku rugendo shuri rwacu tuzengurukiyemo inyanja ya Atlantique, gusa tugatinda ku nyabutatu ya Bermuda igihabwa inyito yo kwitwa amayobera. Urugendo shuri rwacu rudusize dusobanukiwe byinshi abahanga bamaze kuvumbura n'ibyo bateganya kumenya ku mayobera abera muri aka gace. Imana ishimwe yaturindiye mu mazi y'inyanja ya Atlantique mu gace kiswe inyabutatu ya Bermuda ndetse no mu kirere ubwo dusesekaye mu rwatubyaye. Reka dusezeraneho. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyacu, naho utaha.